Pozdrav ljudi, Vranješ ovdje. Evo danas ćemo napraviti jednu reakciju od Guha koji je danas izbacio u 2 sata pjesmu. Počeo sam od nule, znači ja moram reći da se pretpostavljam da se radi pjesmi, da se radi kako je počeo sa YouTube karijerom i tu sad u pjesmi objašnjava kako šta je krenuo i to. Pa hajde da vidimo mi šta je to. Hajde da to vidimo njegovog psa, normalno on obožava tog psa, to je njegov pas, on obožava full psa i to sve, pa vidimo da je ubacio psa u spotu. Počeo od nule, vidi da sam tada bio. Igrao sam igru ko da bila je kazino Kido. Zajedno smo jaki ko Vegito. Preuzimam se, no neće me sprečiti niko. Počeo od nule. Evo, čuli ste sam početak refrena. Kako je rekao, znači on je u biti ono što sam i mislio da je govorio o tome da kako je počeo od nule sa YouTube karijerom i kako je pomeo scenu i kako je došao do takve velike cifre 233k subscribera i tako to, i kako je počeo igrati zajebance, pa sad to mu počelo biti posao, tako da ajmo dalje. Vidi da sam tada bio. Igrao sam igru ko da bila je kazino Kido. Zajedno smo jaki ko Vegito. Preuzimam se, no neće me sprečiti niko. Je duh, znaj da cimo sam se kao nikad pre. Nisam znao ništa, al u glavi imao sam sve. Laptop, daska, krevet, kamera, ja jurim svoje sne. To sam ja, Guh sam koji ne odustaje. Bio slep, nisam znao ko pravi drugari. Mnogo njih se pravi da to jesu, a mnogi su fake. Svako gleda svoju korist i to gadi mi se, ej. Moram nositi se s time, moram paziti na sve. Ja sam gladan uspeha i idem sada ka svom snu. Sujeta ih jede i to ne mogu da prikriju. Maska dole, maska gore, lica menjaju vam se. Polećem, gore zvezde zovu me. Najgore je to što ljude vidiš samo kao broj. Neki gledaju te i pišu ti kako nisi svoj. Vremenom tek vide koliko to pogrešna je vest. Jedan njegov sajan i ne postoji copy-paste. Počeo od nule, vidi da sam tada bio. Igrao sam igru ko da bi. Opet si mogu reći da pjesma je lagano puštajuća, nema ništa nekog brzog refrena, nego lagano sve opušteno, lagano snimljeno, znači sve ono lagano, nema ničeg na silu, ništa, lagano, opušteno pjeva, lagano. Lagana pjesma, lagan spot, znači sve ono opuštajuće, lagano. I to je ono, ajmo reći, u nekom smislu što se meni sviđa u spotu, što on lagano predstavlja sebe i predstavlja sebe kako je počeo YouTube, kako je krenio od nečeg, kako je počeo s YouTubeom i to sve i kako je sad uspio doći do te, ajmo reći, razine levela kojeg je sad tu, jel? Kazino Kido, zajedno smo jaki ko Vegito. Preuzimam se, no neće me sprečiti niko. Počeo od nule, vidi da sam tada bio. Igrao sam igru ko da bila je kazino Kido. Zajedno smo jaki ko Vegito. Preuzimam se, no neće me sprečiti niko. Pet, to je ono što sam vam ja rekao, znači on je u biti pokazao u tih par minuta je objasnio sebe, ko je on, šta je on, kako je on počeo s YouTube karijerom i kako je dostigao taj visok level
uspjeha i tako to da je on, što se meni tiče, spot je dobar. Ja sam mislio da će to sad neki hype biti, da će to biti da će to vrištanje biti ne znam ja šta, ali on je to lagano odradio, lagano, baš ono puštajuće, lagano za slušat. Doslovno možete čitati tu pjesme, smirit se i opustit se. Nema nikakvih hajpova, nema nikakvih visokih tonova, nikakvih skečeva ili ne znam ja šta, nego on to sve lagano opušteno, ima vremena, nema žurbe, lagano prvo objasnio o čem se radi, kako šta to složi u pjesmu i pokazuje par kadrova i to je to. Eto, to bi bio još jednih mojih videa. Lakše je subscribe na kanal normalno i također me zapratite na Instagramu, isto je Dom Vranješ na Instagramu. Također je i na Trovu Dom Vranješ, svugdje se zove isto Dom Vranješ kao na YouTube, zato što da vam bude lakše zapamtite sve to. Ostavit ću dole link u opisu pjesme i moj Instagram profil i Trovu ću pokušati isto. Eto ništa, to je to, još jednih mojih videa. Pozdrav.